ole tung tuma hi chuan khovel mun sang sanga mun moi le mun mak sak tak tak te kan thlirin kan ngai thla ho don ni sagano bamboo forest he mun hi Kyoto basin ma thlangram Japana omania he hian square kilometer som paruk lai zau a oni thli in na chem buk siau siau thin hloma wangin a moi hlea Japan rama mun moi berber te zinga mi ani hial ome thli in mau mun han chem re seng seng ri chuan thin lung ati lim thai em awangin Japan sarkar po in ramri hum haltur za thlan zinga atel ve hialani kumsang khazaria somsari khan Edison chuan electric bulb filament nami turatana mau thachi hazon lai khan Kyoto sarkarin mau mun pani an komwa pakhat jok chu he mau mun hi ani nge Edison chu na mang tareng ani kha sagano bamboo forest hi Kyoto atanga kalin relin minute som thum vela thlen thei ani sagano bamboo forest hi Kyoto district Arasiama ommania Japan rama mun dangdaite ber zinga mi nia soi ani bok Arasiama hmingthang ber pakhat chu fawang le thralaya sagano romantic train at chuan hi ani thei ome cherry parvul chuk mai moi takhi mu aman la le thinani chubaka bridge lar tak toget sukyo haoma helai hi tourist promotion zel nan athla anlana sathin leni bamboo forest pa ta le boka chu kalkong chu metar zanga ve la ya thuini in Teriuji temple le Nonomiya shrine in kar mani Japanese Soviet mau chanchin history tam tak neya thon thumak tak tak machine chakna le mau in zom tat na te ni kuta poti dan sang in mau manna atam le mau atangin ice cream cup building le palte siam hani bok thina ni amai ro chu helai lawa hi chuan chu tiang mau mun moi tak tak khan mu mai tur chu awang le thungani bike emo ke kalin emo poin han hoi theng tho velila mau kar tanga ni zung eng moi em ina miron chun ser te chuan ril ru le suang to na ati hlim thei hlea chu helai mau mun du om na le khochak lam sai ta tanga mi hip na anei ro pui tak mai chu ni Arasiama bamboo grove mai baka turi tunnel so fusimi inari taisa shrine le Kinakuji temple te po hi tlo chan tham le hahi pasoi tham ani ve reng bokani Burj Khalifa Khovela in chong sang ber Burj Khalifa ti hi Arabic trong ni in Khalifa Tower ti ania atira tak chuan Burj Dubai ti ni he building hi UAE khopui Dubai Skyscraper ani Khovel machine thil siam zinga sang ber ania metar zaria somni pakwa point pariat fit sang ni zasari somni pani laya sang ani September ni somni pakhat sang ni pali khan an satana apon lamphei chu October ni kha sang ni pakwa an peifela January ni li sang ni soma official taka hon ani tani hetowar architecture le engineering program hi Skidmore Owings le Merrill le Adrian Smith chu chief architect ania Bill Baker po chief structural engineer ni in anni chonan satani building saknana contractor chu Samsung C&T of South Korea ten ni Burj Khalifa building le property a hian in Singthum hotel pakua park pathum residential tower som pakua Dubai Mall Burj Khalifa lake te omani Burj Khalifa building sakhi sarkar room manania tourism ti mason na ti ani official te soidanin khopuya Burj Khalifa building sakhi khovel ram sang shiat thlon nan athalea ti ngei tur poni antini kumsang ni pariat khan Burj Khalifa hi metar zariat pariat fit sang ni zaruk somnga pakhata sang tura ruam mannania Adrian Smith chuan he building chung lam chu moi daklara siam ani lova chu wangin ani dan tura siam tur chuan thunai tu te rem ti na ngai tlat si ni atia ma se chip sa ngai ro chuan floor hom don lo thunga azui chho to don ani Imar properties chuan chu ni ko sang ni pariat khan
Burj Khalifa sakna chu ti khotlai hretania achan chutlema design her danglam deuh wang ni in September sang ni pakua a zo ani chau don ani ti in apuanga December ni sang ni pakua chu sakzo hun turata na ruam man le puan ni ma se Burj Khalifa hi January ni li sang ni som khan hon ani ta chau thunga thlakat don la ya liam man ta thawani hetawar hi Skidmore Owings le Merrill ten an designer tun ma in Willis Tower Chicago Mill le One World Trade Center New York mi kha alo design to nge Burj Khalifa a hian Empire State Building sakna steel an manzat ve lai an mang ve boka a design chim hi Frank Lloyd Wright adu thu sam Illinois sa Skyscraper mel khatlai sang tura sak an tum ang zulzuya duan ania SOM Architecture Marshall Strabala a building design team a thok soidanin Burj Khalifa chu South Korea khopuya Tower Palace 3 chongsom sari pathum lai sang design ang dewa sakania an ruam hantir chuan Burj Khalifa chu building pumin chena in pa ngai turati ani chutianga Skidmore Owings le Merrill ten han peifel nu chuan Immer Properties chuan Heidel chu supervising engineer ata na thlangin Nor Group Consultants International Limited chu project viltua an thlang le ta bokani Burj Khalifa chip zoom hi steel manga siamania ari zongpo ton sangli ayari jok mani achip zoom a hian inbiak po na man ruada ania he building a hian noi kha sing sari sangli ai tamma a glass man ania achip sang pon lam lum zong chu temperature degree Celsius rukvel ni in abul thutai na lung fe zokani chongsom li pathum na le somsari parukna a sky lobby sa chuan swimming pool haum nual boka chongza paria thleng hian mimal chena pindan zakwa la ya om corporate office te po chong sang adania atmosphere restaurant sky lobby indoor le outdoor observation deck te po a om tam hle elevator hi somnga pasari oma escalator chu pariat ta omani elevator na hian mi som pahni tanga som pali vel han leng zela building chong tir ber atanga chongza somruk na thleng hian kailon step sangni zakwa pakwa la ya ombok Burj Khalifa hi ekher somni pasari la ya zaw pakin a hual vel veka heng pak te hi landscape architect SWA group design ania pakian water feature sang ania gardens palm line walkways le flowering trees te ani hlom paklai taka Burj Khalifa bul thuthi water room ania chungte chu pool chidang dang le water jet fountain ten ni chubaka railing thuthleng Burj Khalifa sign sang le himenocalis flower te ombok Burj Khalifa hi January nili sang ni som khan hon ania ceremony man lai hian hal moipo singkhat lai hal ania light beams project point he tower le abul vel chun e nani ridang dai tak ti ring ni in light le water effect te po pui taka siam ani bok celebrate lighting chu UK lighting design spares le major ten an designer he hun ser tranan hian short film chuania chu film to chu Dubai thon thu le Burj Khalifa lo pian le intran dan chan chin ani ti chuan rimoi eng chi sang halmoi le water effect ten anron chun zom ngal ta ni khovel ram sang atanga media zatam fe chuan he hun hi an bo na sa hle boka chuba ka mi khwal sang ruk lai anom bokani he building hona tanga thlasong pasari chungin he building chunga company pakhata thok mek Asian mi pa kum som thum bor vel chu me ni som sang ni som pakhat khan chongza somli pasari na tanga zuang thlain floor som thum pakwat lai sanga tla thlain floor chongza pariat na azuk tla thlata a athi zui ta ni Dubai police te chui dan chuan athona company ten cholan pek du lo wanga in ti hlum duwa azuang thata ni anti ni chicken stars hi Indonesia rama om mania parva PNG anga in sakania tuna chon lual lum hani to lova aram tani abul vela cheng te chuan a hminga geraza ayam hantia chumi omzia chu chicken stars ti nani a chong chung chu tong try na nia a floor noi zo khi
drugs addict enkol na bungro da nan no pang pian phung rual ban lo le ril rulama boy te enkol na na man ani thin ani kumtin hen hemun mejileng tlang hi tourist le photographers tam takin an pan thin ani asatupa kum somruk pasari upa Daniel alamza soidan chuan he building hi a lememo biakin emo po ani chuang lova Jakarta na tho lain pathian atangin thu adonga pathianin parvalem anga saturin atini miten ka sa kholam thilwang sa a min ngai thina ma se biakin hani tlatlo tong try na in ka sa ni pathian omring tu piang te chu lokalin an tong try thei ti in a soyani sang khasa ko somriat pakua khan Magellan area vela hian a oma achan chu anupui te chung khat laina te omna ni miawani ti chuan helaya hian tong try na in han sak thei mai na tur mun rem chang tak a mu fu ta hlawa pathian ronin zan khuwa in ka tong try a ti chuan he muni tong try na in sak na tur mun ani ti ka hre chuak ta ni atia akum le loka chuan helai rima hila ram hun ma nei tu chuan square meter sang thum area chu Indonesia poisa cheng makdadoi nia shal aphalta a ti chuan kumli chungin ram man chu apeya apetata vek ani an khalma lok khan sa ko sang betu Buddhist Muslim le Christian te chuan zalen takin tong trai na hun anwa mang thei to ni mase kum sang ni khan enkol na zui sen so lama har satna aom ta ka wangin anei tu pa chuna khara tun thlengin an ro san tari ni Devil's Tower hi bear lot semo brown buffalo horn ti hani boka he tower hi krukan ti notice chan Yoming USA Hewlett le Sundance bullaka ommania chu Belly Forge River aya hansanga ommani tuifin ria zola tanga te in fit sanga za som pali meter sang khat zanga somnga pakua laia sangani Devil's Tower hi US in National Monument a apuan masak ber khania September ni somni pali sang khaja ko paruk khan President Theodore Roosevelt chuan asia mani Devil's Tower hi oval shape ani angin tun ma tlang kang lo om to na ti achiang leya Indian ni lo hovin Yoming anon kalpo ve main heng tribes Arapaho Kro Lakota le sason te chuan helai mun hi an lo lua lum thin leya an culture nen po engemaw chen chu a inzom tlat hlomani he lungbang ding lu hi hming an phua thli hloma chung te chu a lof on a rock bear's house bear's lair home of bears bear's lodge buti bear's tipi tree rock le grizzly bear lodge ten ni Devil's Tower ti hming hi kumsang hazaria somsari panga khan Col Richard Irving Dodson expedition a hroi lain an interpreter chuan he tower hming hi hrilfia solin Bad Gods Tower ti in alo hrilfia ti chuan Devil's Tower ti ani zui ta ni Devil's Tower bulvela leilung te hi sedimentary rocks vek ania Devil's Tower National Monument sa lungmu thei upa berbet te chu Triassic period kummakta doi zani somni panga tanga za som ko panga liam ta khan luipui pon lang laya anom thinani iron oxygen te in pol na satak chuan helai leilung hi atisen vek mai ni chubaka helung puiding lua siam tu in thua hi spearfish formation ti ani bok spearfish formation chunga chuan what gypsum spring formation nan ti chu a om le boka gypsum layer b hi Jurassic period kummakta duai za som ko panga tanga za som thum paruk in kar liam ta in siam khania Paleogene period lai kummakta duai somnga tanga somruk liam ta vel khan Rocky Mountains le Black Hills ta chu an lo thang sang ta sota hei hi a layer chung lama magma aron in ir so san tak wangani Geologist Carpenter le Russell chuan Devil's Tower chanchin hi 19th century khan an zir chiang ta a chutan thuthluk na chu tlangkang tuiril khanga tanga in siam ania modern geologist te po in igneous material atanga in siam ni nan ngaya ma se engtiang takin nge in siam ero an soi thei tabik chi alo ni kumsang khasa ko pasaria scientist Darton le O'Hara chuan Devil's Tower hi chu
lakolit ni nan ngaya lakolit tam tak om thin zinga abang la om chun ni in an ngaya ni lakolit ti chu achungril sedimentary layera igneous rock tam tak ka oma tanga in siam ania mase igneous rock chu pon lama ain ir chuak lem talo thina ni he theory hi 20th century tir lam khan ala hleni nu ma tam tak tlo tu tenan mu hian Indian sul nu ti an thre thai mai zelani Indian tribes kyowa le lakota ho hriat dan chuan mai cheno pang ho chu in fiam turin an kal chuaka mase savom rol le lian tak tak an tam sia chu savom te chu no pang ho chu se han tum tran ta mai cheno pang ho chuan tlan chiat tumin Devil's Tower chi pa hian an lon chhota ti chuan thing thui in pathian great spirit nena tranpuina dilin an tong trai ta an dirna chu alo hria great spirit chu an lungpui Devil's Tower chu ati thang lian tawak maya ti chuan savom rual chu no pang ho chu an se phak ta lo ni chuta savom rual chu an lon han tum ve na lama an tin chuan lungpui bang chuan hai vak vaka chung nu ma chu tun thlengin mu tur alo mani ti chuan lungpui chu a thang sang ta zela van han thlen chuan no pang ho chu arsibor khom constellation a an changta ni thon tu dang le a chuan siok mi pano pang pani hi an khuwa tanga hlat taka an waka chuti an wak vel chu savom lian tak mato an ti na lo muwa ti chuan eya tumta a no pang pani te chuan tranpui dila pathian crater wakan tan kan nena an tong trai lai chuan a e man teu hlea lungpui lian taka an tlan lona mato chuan lon chho ve tumin kil ti na tangin a phekual vel ruaya he wang hian tun thlengin savom tin nu ma ala omani atopa chon beidongin a kalta a savom chu Black Hills tunal chuan berbuti an ti chaklama chol turin a kala muwan lai wan bli chuan mi pano pang pani te chu lungpui atang chuan a hruai thla anin lama ada le ta ni chiwini varzot ve thunga chuan savom lian tak hian mai chano pang ho wa uma anjinga unau pani chauti lo chu athat veka chumi te unau chu an tlan hoa mase savom chuan an hnu ma chu ron chui zuya anni chuan mi pano pang pani nena ake pha ka in athi thei ti nan thrila ti chuan no pang te chuan lungpui chunga lon anga langin savom chu an buma chu savom chuan lungpui lon kai hatum lai chuan ake pha a an lo ka pa chutia a lon tum vel na lama chuan a ham na hnu ma po a om tanual mai ni ti chuan savom chuan ake vei lam ke pha a thalin a fu trep ti hriat chuan a hlau ta hle maya chu thal nu nung ber chu van lama chawa aron chuk thale to lo ni in an soi thin ani nodar chewin putar pakhatin ha soidan chuan khwalzin hovin Devil's Tower hi kumsang khazaria somruk paruka tanga sang khazaria somruk pariat vel khan an paltlanga Indian mi pakhat chu lungpui pul thuta bonglu ru ro bula amuwa atuk zinga chuan bonglu ru ro nen chuan lungpui chipa great medicine in lo da chau dei maya chuk ngai na om to si lova chole tuyom lovin chun le zana mang liam ta amang ang chu nile nga tong trai zo nu chuan amu hil ta great medicine chuan leya ada thale ta ti amuta mase bonglu ru ro chu lungpui chip kila al om tareng ani Mount Popa hi tlang kang om to thina tlang ania tuifin ria zola tanga te in metar sang khazanga song pariat fit sangli zakwa somriat pakhat lai sang ani Central Burma Myanmar om ni in pagan chin chaka tanga kilometer somnga hla pegu tlang dunga om mani Airawadi river atang poin kilometer somruk lai hla ni ma se khothat ni chuan a thlir theiani Mount Popa hi pilgrimage site thabera ngai ani hial ome net temples le thilui mun te po tlang chi pa hian atam hle ni Popa ti hi Pali Sanskrit thumal Popa ti atanga lak chhon ni nan ngaya aom zia chu pangpar ti na ni ti chuan Mount Popa ti chu pangpar tamna tlang kan ti theiome helai vel hmun hi basaltic lava le acid lava ten han siam ania chuti rualin pyroclastic deposit le
scoriaceous material te po tlang kang ana sat chho zel chuan Strombolian eruption atangin an lo in siam ta a tlang kang chuan hmun khuar kem khat le achan ve lai zau le kem khat tling lo thuk te po a siam bok ani Mount Popa chim thlang lam hi taung kalat pedestal hill ti deu bi kher ni thina oi bung mut nin tuifin re zola tanga te in metar za sari somthum pasari la yani achi pa hian Buddhist monastery oma tum khat phei chu cholovin Buddhist hermit u khandi chu taung kalap chip step za sari somsari pasari lai chu alon chhawzak mai ni taung kalat pedestal hill hi achang chuan Mount Popa tia ko ani thina ma se Mount Popa an ti bik lai tak chu tlang kang bul pui ber ding ut hi nia tlang kang ina asiam tho apang pakhat hi Mother Hill ti ani thin bok taung kalap chi patang hian kho hoya zawin atheng tho duam hle maya man laya bagan kho pui luipo mu thei ani malam sai chu tawang magi nin hi Japan rama Mount Fuji ang mai khani a che vel te chu thlai chin nan atlak vak lova ma se Mount Popa area lai bi ke ro chu aram ma tha hlea a lui te po zanni chuang lai om thung hetlang hian thon tu ken te langa hlea BC zali somli pahni vela in siam ni in an nga ya Burma tharawin hetlang a chenchil dan thon thu te po soitur tam takom bok Bagan King anorata lan ma dei khan hemhuna hian ramsa zatam takte chu spirit ta na in thoin hlan hani to thin ti thon thu awm bokani Mount Popa hi Burma net thil ti thei berin alu atlata chuwang chuan net an biak thina hmun net worship center apo apoimo ta berani chumini wang chuan Burma's Mount Olympus tia ko hial la lo ni tani thontu pakhata chuan brother and sister Mahagiri Great Mountain Nets te chu Airawadi lu Tagaung Lalrama tangin Bagan King thinli giang an hne na anral tana ti chuan an mamo chu lo pe a Mount Popa a haom tir tani ti in an soibok thontu dang le a chuan Popa medo Royal Mother of Popa chu hring ei pangpar po ei thrin ni in meyona tia konia ani chu Popa a hian a khosa thina biata chu angai zong ta ni biata hi Bagan King anorata ta na Popa pangpar traute ron lozi a thrin tu ania lal phalna tel lawa ngai zong na ya thuru ka nei wang chuan biota chu ti hlumani ta a an fapa te po chu lal chuan alak sak ta hloma miwana po chu lungleng lutukin athi ve ta ni biota angkhan spirit a chang ve ta ni lalber dam laila la chuan an fa te po chu mi huai sen an lo ni loma an huwa Mandalay bula taung biona om pagoda so an sak lai velin an duty ngai tha lutuka puin ti hluman ni vele ta hlomani ti chuan an fa te tharau po chu net thil ti thei tak an lo ni ve ta boka ma se ani hi chu tawing biona an khosata ni helaya hian August thla kumtin kut man ani thin nge official panthian tharau somthum pasari te po Mount Popa a hian om ve thin tho ma se anjinga pali Mahagiri nat panni bayata me yonna te chawin he mun hian chen chila hetlang huwa hi an lo ni bik ta ni Burmese pilgrims sakho mun thiang hlim tlo tu tam takin Mount Popa hi kumtin abikin festival season me tanga June thlabia lai le December tanga November thlabia lai velin an tlo na sa thin leya Mount Popa chuan huai khosa te poin December le April thla a ke han launch hawin an fangkual vel thin ani chu Myanmar New Year thingyan festival man thun lai ania king anorata hun malam khan ram sajatam tak festival lai nat ne na hlan thin ani Burmese pui thu na a chuan Mount Popa a hian tuma in thom hnosen dum le hring hak lo tur sa ken chholo bok tur abikin voksa phei chu tharau te chen na tibol hlo tu nia Bayota le au nau pa bayot di te chau chu Muslim mi longchiat wanga Burma luta ni ma se serle sanga film khur alangai leni hemhun hi tuna hian sarkarin
Nature Reserve and National Park a puan ania abulok a hian Kayotang Reservoir oma chu tuilak na nar poimo takani apo zolan mil po siam ania hei mandalay bula yawa damon mitnge river siam na man ro supply na tura ruam man nani hetlang ne na inzom tlat Burmese thon thu hitam takoma tlanga sipai lon reng te chuan indona ne na han change nge thin ni in thon thu a chuan oma rindana chuan hetlanga hian muingil na le wa neina a omani anti thin